This is Sompa. All right, Sompa 90.7. Yama Nkoso said a medin kankano. Ene ye town roads, Nkransa town roads. 90.7 FM. Na openya on a contractor. Ye de Nkransa town roads nyina share nsa na oye. Ene no guso pa gidi enya sam ketwa. Na ye de bronya wie. Ye hu contractor e friend openya. Ye hu no. In fact, a pair a see na saying mfuturo a ekuye nkanka wo mote saa mia ya mebububodin mfuturo eku wo papa a chese complaints ni de Sompa ha nya sanketwa na ensuo nso be hyase atoto the same problem ye ba be face e ba na saa ateche ensuo ebetata ba bi a ye akwan ye bisa he ho se saa okwan ya na openya ye den na asi anti sisi wa free site den na aba Sompa FM den pa na asi a ene openya wa free site baby ti sa mangwase baby ti sa deshiman baby ti se Zion Shalom ho nyina afa Eli hey baby ewe Eli St. Teresa's ho nyina ya kwan a na openya awoye contractor oye but make say o free site ache kura nyene ache amfuturo de ebi eku amanfo futuro ba amanfo ache ensuo beto ateche soso besan ba dem ya say wakodwom wakokrom na wafa praga say me be say me ko eye amango ase a enam say ye fa ne say ateche ni nsuo tata wonti no praga driver no ebe ka twa so onko tibana sa ososo untimi nante nti ene nkomo aye die ni se openya wo free site ye Sompa nti yenua unity eko areas a eye ye akwan na ene akwan Nkoso na mfuturo eku won no woni binom kokodi nkomo nti ebetietie nkomo a omone Sompa ediye eno echi ne yakoba amadi nkan ka tro se your friend is saying estate electoral area honorable Kwakuda Park Olege na odi na assembly member man o ho no enti ono so beba ha na ye bisa no in fact openya bra na o ye adwuma ono na ye site manager say grounds manager na ne ono openya de na nya asem keto akra enti ono so beba ha na ye bisa no wonim openya ba bi a offer omo enkomo sanso na wo mo a omo ebimu ye adwuma wo da area ye kan ebimu soso ade a omo etete wo eni bimu so beka 90.7 FM na hwe omo soso eka enti sabre de yeko akwakuti bra ye centralfo ebopin wo mo tete ba bi ye yi akwan no nkomo a mudi ja Sompa yenko enti ofri enkwana so na oba ampacho we de boni bi anim enne yenam ye bo apro ahwe enkwansa akwan na megidi se kwan we so eda hai eye amango asifi ko pro koka skypio kwan eye kama pa otu se ampa mpanfo de caterpillar be dwa so da bogu so na makwan na to so but ohwa mfuturo ne abona na san wo so mfuturo ene abona na ase na tie kokko no mo be gu so no ene abona na yeden egu so na mo amotie yi de ye hwese sen na mo asetem titie se kwan no se ka etwom sen na mfuturo no eye esi boba mo kwan wa na wa woni sen ya me ya dum stoblen so yeden eba ni nti sen na kwan we wo se besi aye kwan na de ese tutu ba dai ka no fa so tutu boy papa na nti kwan na de esre omomo moden ana omonye me ese tutu ndi ema kata no se nsuo betoi kura tutu he enya senketwa nti esre omonhwe na be meye kwan hemaye na kotare no be dugu be fangusu maye na ahotomra nsisi kata kra chie papa kwan tutu udamu kra no wo damu atum se tutu pa uradamu pa ti ye ho na aja o se ese ye won so to bremu ani ho enra hwe nsuo emu na ye nimigidi se coming days nsuo be sha tototo pa na we no so ya boka kese pa na ye kwan we ato na ato na fa kotare ye den engu so nti dia na o ka kire mpanfo se
Omomeye kwan we mfiri ho ana se de na omonye. Yesre omomeye omaya sisi tutu nsuoto a bema kwan kura san sei. Omo aboka agu de abo agu so kama be yesre omomeye na omfa kutare gu so. Na kwan nye kama me. Na nsuoto a be san tutu maka omboe no fa so amaso. Yesre omomeye kwan hwe kwan na omonye me. Be mfa kutare gu so. Na kwan nye kama mae. Yesre aban na omonhwe. Abani abasu yesre omumfa nto honom yemo yesre ma me kwan me. Okay. But on odini biem pa chome di ageni Boateng. Okay. Yeah. Aja ageni Boateng beda wase da Sompa FM Sompa TV. Kwan na. That's it. Yo, so that's. But on odini sen. Ya from Bafo. Do na so from me Cobra ntema de do na from Cobra. Me fie di na de flem. Okay. Enti akwan a yekoko twae no oko Facebook a Sompa FM Sompa 90.7 90.7 oko Facebook abegu sanso na YouTube no Sompa TV yakotwa kwan no a eda ho nti uko osisi a obehu kwan a yeka ho asemi wohwa gates na omoyi no kra no eneti akohyem ama neti kra achoku gates ni nyina nti make say Facebook no Sompa 90.7 Sompa 90.7 YouTube no Sompa TV okwa akwan yakotwa ene nyina ye de ato ho a obekotimi akwakohwe yento aso Futuro nko a wure de nkura wona but gotes na omo ye nkura no ye duru ba bi no say ba bia aka na say de covet beto so ama say ne be ya obenya kwara ko fie no nkura ya asem wo hwe mani mu ha ya me ara me didu ya to so a say ne be ya matimi abeden aba fie ye hunu ni a o ye kwara no nti say no akoye nsem bebre nzuwe beto ye de se kwan senya se dia amangwa se a wo pepraga kwa kofi okurum kura na eden ndi e besere mpanyimfo se ne yese wotu ho na mo no ontu ho na mo na wo mo eden wo mo ye ne waba ne ho no no nti no yesere wa se wo so be den oni mpanyimfo be kasa na akwanya bia se omobo ya ma kwan no yeso yenya anamo ekodwa so ekoba ono wokọ adwuma kura no odu se nsuo to na so bi ekọ adwuma kura na eden ma no ndi yesere mo momoa na kwanu ndi Nkoso mae yanso ye damase. Okay, yes you that's. Yeah, bye bye. Ya menka. Open kese me mo kwa ba Sompa FM Sompa TV nkwana. Yo, meso me damase me joso. We dey best be say we kakala. Me dey Jesse. Okay. We dey boni bia ni ye bo apro say ye hwe nkwansa kwan a mpenfo ye say omo ye na omo ye no completed e dey amaye. Na ya fema na ya bedulu nkransa akumsa do masa megidi se we ni Zion road we ni Zion road akwan we no me kai pa se kwan we ye beto ba na ho de pa ye de sha se ye kwan we no na ya hom kakeke na se a wo hwe kwan we ya eda we ya kwan no se ensuo sane ne ya me se kwan we ase san boss kakese na se boka kakese pa esane ba kwan we ho na wo hwe kura gota we no nyina ai da sisi most na meto mfa mote kwan won asise amane ben e na mo fam e wa ase yo medawase kwan ne de omo chia se omo twa ya no e ya niji sampa because nipa bebre ti achi a omo yusu sa kwan we na omo chia se omo ye no eduru brebi no na ate kofam e ma emfuturo e ba kwan no so na yen ya timpotem anyina ne yehuna mane ye me kwa me de kata achiche me a na achi omusan ba ho se ne na abato no e bembe so no omusan ba ho so mo beye ba yenim ne na wo ye ekwa no pati na omusan ba ho achi no omusan be jaye e ma mfuturo no kwa beye west ezan se achi ni de omumbe dwi so a man siesie so iye enti mfuturo ba kwa no so pa enti ma how be buy how be buy okay nti how no binimani okay how are they buy and say mfuturo na ebo buy so ayen won potem an de even kra drawafo ni binum enam kwan we so a odwen say okobokwa ntutu be ba ne ka won ti hu na mfuturo eguya so ache so kra no
ama nantie a wo kwan so na ye den because wo be siesie ho a wo si wo twa kwan no enye easy kra enti how there ana yare no ma yenya ye ben ho no yensuo wo ye aduane a ebinum mo moton aduane wo kwan ho antimi ma aje se omo atwan ama omo ba ho mache a vase car emfa kwan so eno so ema ebinum ntimi nya aduane nto enti ensem de eyepi aka bi amaye na ma ben ye yi de yesere mpanfo se omommoa ma kwan enya kama se nsuo kura no mudi beguso ama efuturo ne ehawa de breye no eso ate a na afa bi oso enka omode abo eguso so a enka beso nipa enti mihunu se mpanfo emmoa ye wasa kwan no so na ye ho enti min ha ye se betimi abisu kwan na ye so ayete empotam ha ye no ye so ye ho beto ye se wuwura wo dem a mfuturo nko a adwumam mfuturo ya de ye ben kwan ho pe nti ese mfuturo boba ye so ani na na ncha kura menua bi opamade oba hai ono onzuzu sa mecheche nmu no ohun hawa ede aba obi kura atare fufuo ode ba na osuro ho nti empanyimfo yesere o ma omomomode no momeye ekwan yimaye okay e beda se e da ba sompa tukana so meso beda se okay 90.7 mo kwa ba de ba sompa FM Sompa TV nkwanza yeah acha na odin say me di ankasa ne afre yosin oh okay afre yosin sinia ye hwe kwan we da ha ya me kai pa se beto ba no ana mpanfo sha se mo de ahoɔden so eye sa kwan we dan afiri ho sesi amano ka se wo hwa a kwan ya yi gotesiri ba to kwan ni mo se ina gotesiri ina na tia di gotesiri ina afa na mo kwan we se sen ye ni na hye ni kwan we se nsuo to se sia na kwan we ebe se pasa na wo hwa mo kwan we se no sen na mfuturo no ana se praga bi ana se ka bi twema mfuturo no esibo edeba mo na sen na musi hunu kwan no fa yo munya me da se me etela ni ankasa pa ewo nkranza ana me mu free nkranza de ba ha se na mfuturo no okada bi twema na se ka bi twema na mfuturo enframa gini nyina da ba ya dwom ase enti wo hwe nwura kura wa ase nso aso nyina kokon ya adwuma ye inside container no nyina ma me for them nyina obia dem chance nso nyina kokon enti ya pama de wa ase nde de enti pama talifufu obia fa talifufu ma ase ndi pama ya tuntum kokko blue wine aha no bi na pempam ne ase obia fa fufu ma enya ifratal kwa ya wi a kira nipa no kɔ na wakɔ de wakosi enti ya huna mane pa o baba tena ho a me ma moti kwa nyina o muti wi nyina kɔ anam se o kada ntwema o twema wase nyama bi wo kada nase eje mfuturo wura o kada nase nti o mu di speed se na be ya mfuturo wura nyama nase o kada nase ohun aha nti huna mane pa ye huna mane amande ye hunu bi pa nti mimia sano se no de na mo ka kyerɛ mpanfo sɛ anwode na mo de hyase kwan we no so no amane a mo famu de na wo ka akyerɛ Sompa atiefo bi kɔ Sompa na kɔbaila pa ye ka amanfo ti na ka so ɛyɛ ho nti de na wo ka kyerɛ mpanfo sɛ kwan we no ɔmo nya ne den ɛmfama mo oh ne me ka kyerɛ mpanfo nyina ne sɛ ɛkwan no sɛ ne yɛ mfuturo hu na mane de be mo modi na mba yɛ so adwuma no animu yɛ sɛ abo bi kwan begu so kura be fa begu so ma yɛ sɛ ne yɛ yɛ ho bɛ yɛ den ɛbɛtɔ yɛn efise yɛ hu na mane pa mane de yɛ hunu bi aha nti we ne kura wo hwɛ a ɔmo di kan de ne tie nko na agu so ɔmo fa abon yɛ den engu so ntina ma mfuturo no sɛ praga bi twema ɛba saa no wɔn ɔmo nya fa yɛ ngu so okay ne ayɛ sɛ ɔmo di kan twa so ɔhwɛ adale na wo ha se na ɛno no ma yɛ utum so ɔmo twa so ɔmo twa so ɔmo bo anu nyina begu amfifini ase enti wo hɔ na ka ne de ani katapila na be fa bi kɔ enti ne ka ase no ɛne de guapa na manfu yukada wura ndura na ɔmo de pressure na ɔmo twam no enti yɛ so ɛte kwan ase de amane de ehunu bi efuturo no nyina bo begu yɛ so aha enti bɛnfa na te kwan gu so kra ɔmo twa so na ɔmo de na te nyina bo anu gu ase sɛ minim sɛ
omu twa koton so mo de ndan ominim aha ne mini ebedase nso da se pa Sompa FM kwana so na wo beti enka so mate ya jimudi okay Yenyina ye tie Sompa. Okay. Enti we bra suma yen centrofo na omko krom no ba bia akwan no yi dededa no ha wo munamu no na utie no utim say yes amanfo sofa papa uko YouTube Sompa TV YouTube Sompa TV ye de nyina egu ho sanso na Facebook so Sompa 90.7 obekọ no na town rules say ye jaya to ho gata say ye ne anwen ni nyina suma kugum nsuo to na choki na nsuo na san be gu kwan ni mu na ese no ya rehosem pa ekoso wo nkransa kwedium utietie boys bi a utim say akwa ba ko utie no a utelani sise ye ntuma nko na opam adan a we de ayefata ntuma fufuo ni atale fufuo bi aba wontimi mpam bisan se futuro no bese no ya rehosem papa na unity wa ha on call abonten ne amanfo kodi nkomo no mame ntie ni kakra ona bu colleague so aba bedru na makono so unity asisen adwuma nyame adom ko na so mesume hoye pa wabo adwuma enye easy enti hin na okoye ye hu uko Facebook akwan ne dedada ho afi YouTube so edda TV no so kama hin na okoye no adwuma ma yenchia Sompa tie foi na yen kan so mo se dwuma die we na live on Sompa 90.7 Facebook no okwa dwumade no kwan no nyina yakotwere nyina ni nyina aguo nti wura ma obenya bi hwe na Sompa TV on YouTube won so dwumade no esan na mo akwan nkransa akwan a mpanyfo hyase a yebeto ba ya mu no mo hyase din fidia kese ne caterpillars a wodo ne gya adwuma na nya ize kura nkransa ya si ya wie na we no ohwe kwan we ya sese da screen we so adwuma we ne ye kwan na on se o free alaji samuel ba me fa woda man fa onya example se amfa se bia ya fa obi o ya na ambulance de ne ba instead of saying ka obefa aba be see traffic light na se no obe delay aba be see runabout akono ebe delay no pan ntin ko fra alaji samuel ba pe alaji samuel uduru uye de na nkoma fie wona wo se kwan bi dam straight eba kosi centers wo straight okay ti se ka kwan we no dam a nka ya fa ni we no oh okay ha tin ka fa obi na nka ni ba ko na ya na se rush na ko hospital ni kwasa ka ka na ye dai ebe krom 90.7 fa ya na wasi centers wo sa kwan no ai da sa kwan na so na fa be pie ya se ya kire ya school e kwan no okay aha sa kwan so sa fa wa you say we kwan da ho no e fa okosi we so timi for sare ko centers road no mu aha sa kwan ni nti kwan no hwe kwan na ba bia o mo yeduru ye no na o mo ja ne sa se aha no gata kese bi dam fifi ho aha sa gata na da wo se hu sa gata no aha to si wada roma admo won se be toba no omo de caterpillar ko so sha aha ni wo se omo buabo bi agum nti na manfo ni na omo ye ba o na omo ye ba omo ye ba pa nti won se omo de kana buabo ni bi agum nti hwe na ko mu buabo agum sa nti ko mo pese mo da bo ne dai efele okay na nka ye dai se omo nti abo no fili na ko mo twineti na ye dai agu so batesi am no ka se wo ko hon ma abo na etugu mu no kura no ase unhuna abo no kura ire e wo yin sa de obi ma gota na asra mem ko fama e da ho enti tos unko chikaka ha ade we na mpese be hwese we no eye gata na omo ye ba na aha we ni gata na da kakraka e da wada nti na isa omu bu abo na ye dai egum na isa omu bu abo na ye dai egu gota we mu na gota na ye dai omo fili gota no aha nti na ho adwuma na omo ye dai omo ye nti sa adwuma on so hwe school ye dai ya omo yi gota na akosi ase ho aha omo yi gota na akosi ase wana kwan na me kire wo so free na kwasa do omo yi sa yi gota simi ni nyina awie nti tan ka omo de machine ye dai etwa so nti ka omo machine etwa so wie sa na nka kwan ye dai ada so but wo hwe omo yi gota simi nyina awie no omo ntwa so omo ye na hwe feeling kro omo nye hwe wo ho okay nti sa kwa na so ne kopie nti upie o ko centers won so omo so omo yi gota sini na awie omo ntwa so omo anya fele omo anya hwe nti sa kwa na so da ho a omo nye na hwe nti woni centers ana ko mango ase so a on say adwuma yesi a wo free alaisa mu ha sei ekọ
amangwase ko mempasema yeah wo tra ye fene say so obekwa kofa der fele sa kwan ni nyina omaye fele no wutin say omde machine kura dai atwa so kama eno so da ho bat eno mfuture dai e wo so too much nto mo isa kwan winti sa kwan na so amangwase kwan ye wo kwan wo do ba miensa ani nyina important road a san campaign for year wi a e ga matemamu fo wan han be pan sa amangwase de wo kan asusu road wo de no sa kwan no mfa se asusu mpema sa wo kwa onsa right yes Obe kwa kusi kopre ho. Uduru kopre ho a. Kopre ho so a. Amangwa. Kopre janse no so na. Janse no so. Eno na kokosi Skype ho. Ha na kokosi Skype ho. Ena ba kusu twam ko Calvary City. Ha ba ko ne twam ko Calvary City no. Eno so kwa ekọ won se ofa sa kwa na da Mr. Desmond akire wona. Eno so kwa kosi district assembly. Ai also pastor usuo. Toast me that say. Obe kwa kosi pastor. Where amangwa? Amangwa say won se ohwa. Se no ma ye fele no. O ma ye fele na we want praga bi wura. Want praga bi wura ho. O munya wie. O fele ma na dru ayi no. Covet no. Barase o ma faso kakra. Want praga bi apia firi ho. Be ye praga ni fie no. E kwa akosi Skype ho but before so be do Skype ho no. Udri Mr. Desmond ho ba ye pipe na kwan bi so dem ko down ho. Sa kwan so kwa akosi do assembly. I want to make campus so usu redemption ho. Yes. Se be kwa akosi paso usu kwan mu. Nti ka mo se we no. Nti ka ama kwan na ye short nti praga bi afani pa bi wona senka. Opeso ko this assembly side wona. Ko betima fa ho no. Ofo ho na we dai. We si wonum. Na ka kwan na short nti ne kwa mangwase. I want to free like some corner. Ya feel was the best nachi. O feel like some wula how do associate dance na branch wula kopre. So to mangwase na pa person na dey. Asi. Nti adwuma we ni na ha adwena. Nya ha adwena kase pan ye say ti mo fo no mo kwan na wona omunu aduane to no. O hwe complaints am dey ba na anu adin. Because bi say o ba no aduane be si wo. Mfutu be gbo aduane na saa. Aduane be nto. Na opeda ko so because adwuma isi a ko aduane so ko aduane mfutu gu. O be to nto. E yare na eba. Oh nti ye stress nka ho adina pan for the chance ya wa ba to emu a na ya gidi se o nkran kwan de ya wie no adwuma hwe nkran kwan mo chance se o mo ye ya kropere mo tim ko talagu so am say fa so de mienu alaji samode ena new market dey assembly road o je road no o matima ya wie oh eno kra so na adwuma hwe ma nke gotes na ti na ti ta gotes na san kan ni na ya et say Zion dey ya ukotwa bai yes Zion dey eyi se omu nyame adum no mkogusu a hwe anwea pa gugatasi eno say ka foforo besra ba adwuma because o de toast me no mama no toast my Zion ho me Zion dey no se sia Zion ho no sisi so omo yo madwen so omo ye na gatasi omo anyim se kimu a ebesa ya asam foforo because on say omo jama netie no he adwuma hwe arawo sempa na ye kan sa no ba bia where Zion Zion dey honi tata no neba no on say tata nam kwanso ba bia tata no asa wona hote soro no da bi adwuma hwe adwuma wo dem mention wa the toast wada wo mama na mra na mention adwuma de won say ba bia asa mra bi da no hono mi na ayi bi wo ho covet ni bi wo ho nti covet se fam na tie mema guso 90.7 nti wose gota da no ho aba sa aba hono no na tie pa na gota se fam na tie no guso nti we se ye be ye kura na asa sande machine sale ba ayi no so na machine na nkasa tu na tie mi afa na se ye gota no asra ye fele no nti sa kwan we no so ye kwan bi a ehun ya pa be kwan we so kwa ekosi ano ho na kwan bi dam sa kosi akumsa dom ase epia kumsa dom ase kota na no ho nti admantika we no obi kwa kumsa dom ase mesi Zion udi me kosi Zion a na ye kwa kumsa dom ase nya ta praga na sign na chi e sign ba ofo no kosi kumsa dom ase na nka ye kama nti adwuma na omo sha ase se ye atoba na omo sha ase no sa ho de na omo sha ase nka sa ho de na ka etoba wie se nka ba de stand bia nka atrisi wie kwan na nke was na rawo sense contractor na so mo ye kwan no obekọ so na bia ni ho bia ni ho ko ma hu machine ba kokra se si kwan no se wa omo sha se bia contractor na was bia wo gina ho me na se machine bia si kwan no so Sompa FM that means say contractors for ni na omo san ye den omo san ko back nti ye nim pe no do omo se ba na omo ba wie nkwan na kwan no e dia ma ye na we ni na once ma me bi to wo to aduane nti adwuma kan no kora pa se ma me wo to aduane na se ka bi twam na mfutura bo na ko no kora ba ho no wo hwe mfutura nti wo man to omo nto on se nkwan no down because omo nto nti ma amana kwa ka kire me say o betere na be si wo fia no pa kopma nwumre ho no se school bi wo ho matali school wo ho okay yeah nti wasema me say o de na be si wo no pa
ekwa mi na aduane bɛn tro omo ba omanto onze nkwa ndu wa no because adwuma we no yade nko a mfuto na obi a obo container won chen opomade wose mfuto wenti patale white ayi atale nko na opam nti ayi ama adwuma obesi adidi abra wede ne ade ade na edai ewo honom ohunu nti we na ha adwuma nkranza ye stress mpanfo sade we de enye kra na ona bo wase mi so obeka wasem because you say ona mo sama na ye batwa no jai ona ko kura ba ko le bi nidi na go on the ground na ye panty ona bo kita date sin nyina because kwan we ye kwan we free wo na nyawo na wo te tata ni mu bai adwuma ya me wo se me ko to pa me ko video to pa but never ma say me nante na ma kan adwani agora o tata inside because so papa we on e ko nkwa na kwan na de adwuma ye sere mpanfo ye sere pa ye sere because mangwase de ndie nka wo timi se ba ya duru no nka at least ka omo mfa ngusu te sa alaji se modi no na ye wu se omo ya adwuma because mangwase de ndie kra da wo a omo afela ba so kakra wo aka kra bi esa omo ba na be siko betena no pepepe na se bibia kama because sa kwan de da so kama na wan ko shalom ho de no salon ho kwan bi da salon ho de kwan bi da salon ho de no na eno so no tos minim se no no hwemu yesa obenya maya because na wo se wa na ko e wo ko twai me ko twai 90.7 se wada ma hwemu me hwe salon mo chasaje adwuma mu ho e kwa school no de sen ye fene say kobis sa kwa no so nyanyanyanyanya eno so ye yi pa ukosi sa kwa ni mu ho omo san ye ba ku bi ewo onse ai shalom hono ukosi ho a omo san aye e de besi ora bo yima ko jaje kum hono pan e de damu sa anti o fa shalom na bana obetima ba besi ona bo hode no ana wo firi ona bo so kwa obetima kwa kosi hono kwa bi senim hono kwa bi senim ho ndi se ka ta kwan we na ya available a wo de ho adwuma hwe hwade pan pragay ba hwe we amangwase we Skype free Skype obesi Skype ko ta na no hono sa kwan no ebesi Skype wanim ho pe sa kwan anyway ndi hwe obi on container ya tunso se obi enso so atun so ma obi na se pragay twa na se nsuturo e bogu nso no ho a miliki hono no oh okay wahunu nti we ni Skype road no kosi kwan main road adwira main road no sa kwan nso ni nti ka kwan we di wahu adwuma re ba fele kakra nti kaka kakra bi esen komo ye den omo ye na komo ko tale den eguso okay wahunu nti ye besere pa oh okay nti we no ye we won say to so ma na mla menchiro we ye kwan we ye firamangwase amangwase desmo ho eba ba straight besi Skype wani mo twan sa kwan so ni wahunu sa kwan so ni we nti we ye free go pre ho ba no yeah nika no ho ba bia nika no ho no nti sa kwan so ni eba besi Skype ho no anyway ye nyina ye tie so ba ma yen ko nchen ona bo akwaba mejoso ai BBC unti mejoso pani na me won from that's it won from say ai BBC idi anyway careful nkomo ya ye di enim say wo de enye nkomo foforo ma wo sanse openya bae wo ne no na nam eko ba ne ade nkuransa town rules de unim babia yenim say afi etwam openya bae na ho keka duru baby na wa san jai bi as wo jai na afi wo san ba peja ne mu kakra ne ade a anabo sise die na si town rules nkuransa yo adwuma medase ma menchia na nkuransa 90.7 FM na kwamba 429 menchia nkuransa mahema na afia sapoma waba foforo me manana atenase na menchia watifo na menchia me electoral area state electoral area se sanwumri so biti sompa na honorable kokuda pa colleague na sabri mikita platform
Eminia se wo kan ya ne ho asema no Nkransa town rules am say ye shall see free baby ene dia bedu baby enti me de me kakakra e ho ne say am say delayance kakra ene ba mu enka na o say nkran sa adwumani na ya gusu kota Sompa FM am say niema ba ko mienu but na omokasa na omo contractor na oko oha openya oha sa onko na machines no way ya sa yenim so de koye kuro bi so de na say ko St. Teresa's Hospital sa na ne cars esisi akesi ni na atwe anwianom ne ade ko sa onko town ono ankasa no ya na oni ha owo ne groundsman na oha ne foreman oha nti on na hwe adwuma ni nyina oha de bia me ni hia me ni hia nti wo so mo ye St. Teresa's ho de na na omogu so so omo adwuma no eye one after the other nti omo ya kakra no mo ya kakra ta se awon kekan na wo fo frankly speaking awon kekan nyina ye tie Sompa because ye be hwe sisi aban foforo aba aban dada no ene hyase ene oni ho aban foforo aba yenyanyi ye MC kra ye hwe nim se eda no be den ebeduru ho na ya koto amana no wabe toa adwuma no so because isi ano ehia obi a obekọ akopushi but so what I say it is a office na oni office is na office foforo bi na aba new king new law but what I say so ye hia bibi say e say pushi because you see a new government aba we 9.9 kilometers enya no government for back na wakono but you tini you eno yenya afa ni ato aba ma ban foforo aba I was say eno say enya kilometers nkwansini no I was say enya foforo dabi na de wo hokra enya wo san ko 90.7 FM we dey say but o ye dey ama contractor I was so good quota for 2 years. 2 years in Soye. This says, Oko can once and baby Kurana. Or bet to catch say, undime man pressure because 2 years in so. And so, what did man for 2 years? Sana opinion dead man for 2 years. And so, Tise, ye ko say ni. Ya tra 1 year. Aye, kuka. Eko ni fifi oben what I say enti sana abanyuma no tie bi all their man for 2 years okay ono so be financially na bia o ya affected kakra onim life but enti no be ka say bia sika na ban ba ko no de man no asana enti aban we e say top no oh no on say Ghana je ni say contractor bia no yentam sika ma Sompa FM wa wo do sika ne be mobilization ekodru ba bia na aban na hwe no organize bi wa issue certificate am the amount it is 2 years contract no 2 years contract but say me titi bi say abanda da ba ko no maybe omo man cash ne mudu kakra ne ade eno de na meka no say den ya obi ya adwuma baba bia wo kan me ne wo ya adwene say sise no omo kan 2 years contract na 2 years 2 years contract nti sise wo twini bebre obaka sise de 2 years no enso say na ye twe no ye twe na onye ne ntemo ye beto aba onye ne ntemo ye beto aba no what has okay, pressure meba say ye kan sanso a aden na ye beto aba ne de na speed no what this speed ahoden foforo bi be shemu ana ana contractors for nutrition tie Sompa unse edu osana na pressure wo because aban bi otisu bi ehwe se ni nyuma bia o sha ase bia no ebedu mpempe so amani pa hu se we ite na pressure dey ewum enna me ka say na pushing wo but ni baro de amani 2 years otimi de be 1 year ye got tesi ni nyina kakra na wa dey we ase o man pressure o ti adan de me ka no o so mo time so eno o mo niam bi o mo yo yeah o de adwuma ma me se me nya adwuma mo 2 years na wa beje
me twa 1 year now the pressure be mame but me wogide sese inya ye MC foforo na ono nso so starting ejuma na o the pressure na yeden ehima me gidi se ibetime nya ntem because me empire na me bone se enkoye se 90.7 FM akoka foforo ya ye be start ho ye be start bi o se yeden abai eden obema kilometers eden akwan national cake ye be check kwan enkransa benya kilometers okay we nya na banda da no 9.9 kilometers and also enkransa kwan aburu be 2 to 3,000 we do pa bisa town planners no called he is the main person our officer but on the driver but am I wrong if you say opinion so 2023 and the adwuma no man no yeah okay ka ko 2 years o na me say o twa 1 year okay ka ko 2 years o wie o ma so tieni asa ade na contractor no ye di no semi no what I say on say na mu yi ayini bi wo television so na baby o se why failing okwa amangwa so kopre o tumpem junction na complaints ba yeah ene ni shia me friend no ni perifo ni shia o ka so ba be failing me ko fa ma won say why dey why failing ba nyi o ene na won say no boy ne ka abrante kasa no no se o ma wie na o ka say endru gata no yeah ano no ho ha also yes a failing ni na obi so wana ne coach no na ye tie so some ne thickness no nti na bia wa failing sa wa ye du ho nti bia o de coach no gusu a yes unuma adwuma we ade ba ko wo mu ni se me na mani je chiri pa ye nyina se be di ho adanse adwuma ade ba ko wo mu ni se regional team no e ba adwuma we hu a omo ye serious scratch ya ye ade no mo ya ma ye yeah telling you my kase ba ko em se yeah on the we finidi regional engineer boss boss no ke yeah kase no we finidi hwe omo ba me peso so na se openya ye kwan no gota no na wanye ne ko mutima ne bubu no manim omo bubu bebre okay omo timi sa ma ne bubu no se no ye mpewe nye se ne ye kire no omo bubu no last time me wo na teacher des mo frame ko lege mumra bla 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 na kwa no ko na jayo adera teacher des 90.7 mo ya ko ya minim yo be me ko dru ha me ne form ai ko ka se ade dia na mu yi e wo Mr. Solu ho was oh ayi no mo ye no na wo se o mo de ko Mr. Solu da no enim abo se na enim but o mo shiti ni sei enti regional team ne ba no mo se no enko wa nti ese omo ade omo gu ni nyina omo ye de omo bubu omo ka che de bani fami se enye ja no mo ja na se ni zanzana abuto ye mo ye de eba enti mesre se coordinating director wa minim unity wan ko twa ayo adeshiman yeah adeshiman to new market adeshiman to new market ekwan no ho na ekwo nanim eno de am sensuo to a ebe ha dwen buruta papa sensuo beto idi asem kwa e ho be ha dwen buruta o se ba bia du openya omma no megu ko Sompa FM omma no megu na me de hwe I think say madam say wo February yeah openya aguru quota omegu quota no because after election no campaign because the dia me can say say yeah ne time aso ne bra 2 years aka no a 2 years na ba ayaso and the 5 months gba 2 years no ye check here 5 months gba ye check say me no ne kokate sword ye kokate sword dero junction no nti so obetime o de next week eye July ho baby me check me na July ho baby because by the years na say yaso I swan we na adwuma na aka no a ansa quota na ba no so doso ko zero ho ko zero ye yi o TV so enya adwuma ketwa nti no yesre no adwuma ketwa na me ka say me unity ka say say no enya wona obechire mi say machine kura was intelligence ye the first no se na hu openya cars na wo kroma na ma na openya na oba ben pinpin no ye nhu o sa bi mu abeni nyina jai o say na because of election no say election no
so election dey na say niema kakra e ma niema breaking nti uzi ase election no koyin esa no na ase na niema ekofo ni cars ni na pack nkyerem na ya makohwe magazine filling station e wo no filling station dey opposite magazine aha flames wo no ai the cars na pack ho oh yeah me who say nkransa dey me na town no because problem nkransa for e can say one mfuturo aku o mache ende no kre mfuturo aku o wotie voice say bobo ya mfuturo pa de omo mu nu aduane wo kwan ho omo mo tete kwan no ho nyina mfuturo aku o mache two ensuo beto ateche de be ya ne say waba krom waba dwom 90.7 on fa men ko ha wo say ateche nti men ko eno nante na akwa na wo ye den wodon sa kade na wi eni na me anticipate say e bia na sisi no sika na ekọ no ne nsam no bra teman ne Zion kwan ye kan wosem ade na sisi obi ani site honorable mira de wo kan no ne kan ne de wo kan no then so then na me kan say FM ahokeka no ne wo fom but omo ha oh David what as I said we see kan no o brush it out say I say omo ni site kra but omo ho David na say yehu ye beto abai yehu site a no omo wo so oh no say adwuma ade bi wo ha you don't need Eddie among your friend say I centerizes me press centerizes a working ground men ko hwe ya me unji ni me ko ya me so say me gonna be so mo ko but me hu so mo yes ejo kwabna o ha ya nipa na o hwe nyuma ni o ha 24/7 adwuma ya ye kan say anhwe ya wontimi kura nwie ne 2 years aso ye Eli yeah kwan no wo gata kese bi na da ho big blow gata we pa enye adwuma ketu wo nyina ye tie Sompa said e me wogidie e wo sa contractor ne mo no me hu se sa gata na nye gata bi ama no o ka se o de na esi fam aye sa gata no e de amankran saman a ontimi nye obeye ne simple but the American say sesi an ya to aba so one video ni bi oh za video we Eli Eli aje kosa to St. Teresa's Hospital we go for holding sa gata we go gata Malik wo go Malik wo honorable go le gata we nya gata kedo ho oh ena me ka say gata we ena me ka say kwano o yeda za kwano la ombeye enti gata na de e den so e say omo ye den e say omo ye ena e won grata mu se e so mo ye se se no e ye pa se Sompa ma twe ya adwen akosi se contractor no 2 years no e ya so enti 90.7 FM we enye party A party dabi we enkransa ma ya se me ye ka we enkransa contractor da che ene se ye kan wo se ye kan openya wa che kwan no because see e wa mama adwen bi se last ye be to ba na me catch us say no contractor nya 1 year e wo sister station me kai pa na me no say wa ye ti ye hwe say obeye niam tentem kakra de amaye but ye ti me say February mu na ewe ewe mti asa ni 2 years na so ano no de o say ye twi adwen si ni so na ye hu kwan ye be fa so a empanimfo bebam na se openya friend ye be na say ai odonko o na ye urban rules engineer ewo municipal assembly so keka no ho yes ne ka wo na yanka friend no na obiebie ni ma so kakra ede mai because Sompa next week ye be sa production yeah so na ya friend no so nchiremu bi wo ha won fa man so no de say empushi yes e wo say empushi me be sere nananom edu ni say so ya say nananom yes nananom so bem odu ho jim because ye tete abete no na no cha no we de ehyianu mu afi ne be sa ko preview abeka ho ena na wo kan se bi manage say ya hwe ye ne enwie we ante ensa mfiri ho a na se aban foforo abai ono so koma ye bi na we nsu ya enwie na we keka ho a na se de bia ye de bia na se ekuti I no kono ase so yentimi enwie tutu bi omo dia maye oh no kro asempa na wo kan and I hope say aban we so
Edea, you be some kilometers be. Oh, one idea. So I can wear who. And this year, Titi who, yeah. And now, what can I say? And grandson for Yan grandson, man, Bia, now grandson, and Nkoso says they say 2 years now. A demand contractor, so your town rules, my yes, but you better check it. I was here checking the near me any ADHD because me estate assembly man. Yeah, prequan me to me preview me here's a quota eba estate because when you pay estate, when you pay free estate about room, economic how say Calvary City when you are Calvary City when you are also redemption Pastor Usu Ofa they with me control oh me control pa who say estate ye be bia ejo okay sebi omo ti na say na bad boys be ru oh but ya say dey go omo out ma dey go omo ya dey go omo hit ba oh estate you bad boy now buy be hu yeah wa ma me then I be fish out no say I think true for na 90.7 FM judges wo teachers wo mebo philanthropists wo mebo na penin fo kukuda na wo estate na Nkranza companies ni na ifa na estate ni wo nti eye bia ba bia se wo ye se o be ye nipa bonsem bia no a fish out o nante no ne ye kura ba bia se akwai adwumbo ne ya banji ye nim ne ntam ha ohunu nti nana de mo ka no but ai akwan no so no nyina no wo electoral na doso dokre ni akre mebo a dokre e fi Daro Junction efa mirikisi kofa desmo okre san paise redemption ho redemption ho solo ho ansana wa kwante jala mo kwa bitie wura mo akosi kopre na wonya wie yo na asa pai mi na bia san ko teacher kakari mo ewo Steve school what they say Saint Benedict old complex or it say Steve school ho ko nyina no na ze kwan de Nyankopon ne nananom ne mpeso asofo adama ene ma nya amo izan say yes yesuma benyasafo yesuma na motete na wo hwe kwan a contractor no so asia bibi kwan so a kwano ahomka se kotali be gusu se kim asita ye eno ano krofofo mo wie kra na ye se be prefoforo bi ebo enti me ka se nkwansa ni bia mo adwen konzi ato aba wie ye hiam puntuo after election no campaign dabi me ba judge say akampuntu me ye MPP pe ni ba ko me person me ye politics we state but what I say me mind this ni ade me MPP ni ade me ho me nye politics wo enti uhwe area na se me ka se mpanimfo no me no mo plan bibia ye plan e timi koji bibiba enti akwan na sem no Nkranza town road na sem na Sompa for makofa aba no Yakopo nchira mo okay na onye mo kese esan se CCA no ye se be ye budget mebo a dan Nkranza budget wo di anye we no ntemu a na se kofi ko na ogina kwantia wo se yetimi ye sa ko techima ye no mo start say ya o ma gugu bebre so gugu bebre adete de bia ye betwenya ansana Nkranza dabi hweni party say ba Nkranza bie Nkranza ko 90.7 FM send wa enai ye ko aro no aka say anana Nkranza mahina ba nana de niema ne mahima ba omode niema be gu akwa mu amenya nursing training ni teacher training asaka ho amanipa efifi ba bi amama aba school ha amakro na fa ntema faide afira enti nana no mumram nana adonte hene nana bonkum hene nana nifa hene nana nifa hema pedifo no nyina sorry because 2 years no so no nya ya edaye ba ya o
Mate, honorable Mesamba ho but my enko ahoma no so ni nkomo kakra. Aje udin wo line so na ene de o kasa nye amanyoni but o kasa se nkransa ni ba ono so sa akwan eda na koma so. In fact o hwe Zion ho a o kira de ewo school na wo ho no anti oko school a o se ono so hu bi omo to aduane wo ne ade a mba ono kra wo ti amango ase wo hu ne ekro ne ade ni nyina anti yankwa ahoma no so na as nkransa citizen na nkransa ni ba de ono so enam a wo hu fa akwan ho no yanko na ni nkomo ajudi yema wajo enwumre ba Sompa 90.7 so yeah na wo hote say enwumre na me aduma ne no ere boni bi ene no hoye okay yo o kasa no form minim say o kasa wonamu say nso so woni ne koma le nanka me ya dana because if for me ya na no so ya okay yeah sure the kasa na beba we go to beba and Friday no one time no o se oni mi se biya medical card se mi PPP me se de ni hu we battery gas once of na me ko ba bi dia na se ma sha da se mi pie ni ko ti mani de insurance kasa anko fuku ni oh okay yeah we dey na pa anyway ye frewa ye hwe nkransa kwan a America kra atwami na contractor eguso a wo ye eye upenya na in fact ye beto aba gidigidi ni ade a am say ye di bro nya wie to aba wie wo hwe miamia bi ti say Zion amango ase adehyiman Eli ene ne keke ka ho a adwuma no Nkoso bim womo titi area ho complaining futuro ku onsu ebetoi ateche ebeba eno ho nkomo na yedi a wososo waye nkransa ni a woso na ma wodi wani hwa de 90.7 FM yebese bisa se de ye hunu bia na woso hunu ana ya juma amna wase na yenchia na no yenchia kwa na man na yenchia Sompa akifo no kwase Sompa FM na enda so no pa kana kana haya ere ko ejuma ho do sedi sedi ejuma contract for month but for ana timpani ya won kana esto no di be passe on so no ti sana ne sabe kana ni na me estima ni so me enti sise ye den aduma ya ina be chime ayene ya moye ebi Sompa FM na me mama ba so se na fatu na so se abeka no asem dan se so pa asem aka se na mia okatre enfama menim se ye de ato ya koma so na ye de diduma se radio program ebi contractor ishe bia no ebe pusu ahoma na wache senti a ebi eto abawie besi ene yen san hunne enkana ebi na de mu bia so family hu na ose na nanom enkana manya ba mu penfo ndanso etu anamon ama contractor na san da 20 dumadi so yes ni kwan bia san ba ina so ye from de na contractor ni tumu sign bana obeto adumadi aban de share na ye tie Sompa na and a day over 9 kilometers every man na odi hu eduma emu bia ni wa ne ya kasai etim de kota aguso na ni nsenka ba bi ke se Dairy Junction ekosi amango afide anka watia so klande abo aguso amanke nimse kotare betoso na so be se ne kotare entoso na hodi akura de well ye fa hu to sport kakra na be fa na sa on se nyane kotare ankepe na so be ke se dia ubodi Zion Junction ekosi
city of Hebron. And from city of Hebron, high tension, I say, and some by destination there. No question, Mr. Eduma, I know a day. I know a day, pass 90.7 FM. Schools in the and the war, Presby, and Methodist Ace. I said, yeah, schools need to bank on. I said, sack a craft of kindness. Football play work kindness. I know a thing. Because in them, dear, my question is the Momuji. Now, no, when I made it, Madame about one. But in Temo, Tina Motoso. Then go see if you me do ye, and I may share on my dying. I may show one chance so, and I will be in a pool. The question is a little group, once an name nurse in Washington, and your man or politics, it's you because you can find your man in go to oh, the pet in Tim Woman, Elcomun. Now, and if you took a cool, dear. And I get Sompa FM. A dear pan, I get on Sana, and went temper and say, the same way, most more decline and come up. Now, I am more, not so contract into me, and may you find any money we am pong from Maya. The question is, in so dear, do cream, dear quantity and meaning, maybe I'm so too good if I claim to obey and when we said, yeah, not guessing the man to yak and nothing. I could be one of the son of Munya. Videos and a picture social media handles. Now, man for whom I got over said you are some get your pan and 10 more for after 1 day. I do not know it's not a few years so. Now, after them say, Mona, Makoye, and Flama, ye pass my catching a mere, ye famoso, Aka. With their contract and will be the idea, Seneco Tara Plani here. Their final foot when I have taken dear Gunchin and Levuning Nana, young friends soon Google soon from my Seneca. Young so, you have a toy one, Temo. And say, Adriana, yet on the night on the school in Napan, said you foot when you degree. Sacre craft up, so Edmessi, a Siapa, and therefore they are going to contact a car. Now, Nipa, there's an idiot, it's a powder. And that's run apart. Now, Futunia were coming to knock a fire, one answer another coordinate. A powder pan in no more 90.7 FM. I can guess here, and then the Zion who see a city of Hebron, Basin Nation Junction. A Temwa, and if they go, schools are casting you, and I walk in Temwa no more. Kai Cobenina, Futunina, school and in Eba, a year. Ya dear Cassiana, said you will school see cushion so ya far a day. Okay, am I young? Okay, and see, Obisu Becase, Openia, a Jumay, or Jenny 2 years, 2 years is so soon, and the intimate man of pressure be and also, oh, Ajuma, Yana, and Mara, and so aha, ye did Juma. I did you be anyone and or money and Ramine. And to say, okay, 2 years, no so yet. And it will be a Timunka and found Kobo Pena and no be antim for Pena and Coco to say 2 years or mere final. But we can also test the law say, what Jumana, what Jai a Jumanama, a person have threat to Nipa a tip. Aye, Sam Potemo. Indeed, and a day, it won't see a sanity. Sanka, obey another level, Pana, the idea should be Huska Drama. Ya, a tin Temonisqua, hold your honor now. Young Wahing, Yana, Safu, Nafu and Common in I being the 18, who can come in I being the them. Not say, dear, Brewer, yes, then, young Nanamun to the idea. If me. If you never be opinion will be a farmer, a quantity of Chinama. Says he can win me so by a quina, foot to me, dear. I didn't so dear Yahi be as contractor. Want to know what a quinus may be done as armor. Ya, yet your hono, ya bre. Sanse, yan from so dear, yan from so be anti-arbine, and yan from so be anti-ar.
contractor wa ko di dwuma no ntini dwuma dia wo di should no pose health threat to nipa ete intemo nti yɛsrɛ ne deɛ di kan yɛfa fidie so daasɛ boa openya adwuma no na di nkɔmmɔ bebree yɛntɔ ne nkra sɛ this is the situation 90.7 FM ɛde ɛma yɛn yɛka na sɛ bi anamontuo bi ankɔ ho sɛ yɛn nso bɛnha yɛ bi a yɛ a yɛte ntɛmɔ no sukuus ahodoɔ ɛwɔ ntɛmɔ no no ɛbɛtumi ɛto anamon bi ammara ɛbɛhyɛ ne sɛ ɔmmɛyɛ kwan no yie na a yɛtoɔ no no so yɛho ɛntɔ yɛ adwuma. Okay, lastly ma mimisa sɛ sise no baabi aduru no openya ne 2 years no enche bia so but wo adwuma no de aka na mu dodo ahwe ekura na 2 years no beduru no nwie ebra so sɛ ɛsɛ nananom enso ba mu bia na sɛ mbekɔ urban rules engineer ho na ekubisa no sɛ den na aka den na asia nti no openya sise woni kwan no so anampo so openya kura na mbɛfrɛ traditional councilor yehia nkyerɛkyerɛ mu anamon bi wa nanam bra so sɛ wo mutu ana Aduma nakra Sompa FM. Sekwe na nanom edia. Bi e wo mu bia ni pe wo mu bia ye. Nanom edia nti se. De dwuma ma obi na e bia ye hu ne bie wa. Nanom a asase ye mu de na kure ye mu de no. Mo ho na mo ntu a o metimi atu. Na mekra no ye nya ye timi ma se aban asesa. Inka enye ne emra kwan so krampo na ebia ye nyina ye dia no tum aka bi ana enyo ohye kwan so na ntwa na mo a e de tubate ne nim se aban asesa de dan se boa e onyuma hodo bi ono ma ebia e be twentwen so ansa na achi ya to aso na ye twentwen so ansa na achi ya to aso no yen fa ye ntu ye se kinamufu a ye nso ye che kwan na ma ye nye boni bia no alle sin fama panso ye benya bi ahome ana ye tie Sompa kwanta bi afaso because futu a ekɔ hɔ no no me a medan won tem ho in fact me nye boni bia but futu na ewu me dan ni futu na agu main chance so ne misie no asa de ka hofo na beto me because say me yan fan say social say eto na futu ne kura ba fomu say de amanso dan price abo sembo esi abo besi e wo hono no ade se dan no kaka wo ma zo san tinti la dan no kwa nya apono bio enchance asabu tuni nyina ko guso na fa tin so to ho so se dia nkra na san se simi gu ade na so che no etimi costo eye corrosion ana lasting ana esi amadan fi ana ka se asisa ne ne nyina boa no eni dan se be pa sa futuli nyina be ko fam ti kwatem se be no Debi ono akra ni sia wati mesan ko feel 90.7 FM 20 ezikene mo kire no ana ye de futu no kra tuntia se de futu no ye awiabo ya futu ban saa na nso ka atechan so be kese ka wona eze throughout yan kwan na nyina de chiwo no no se contractor na ma me ye kwan na ezi eni ahoto nso ta asem awiaba asem so for now we are pleading say esia awiabo e contractor no me level na de nso shuru musamai na ya hontwe nso to na sto maya ana montu e osietu ya to ba tede wo kan na no nso tu na mo a I think say e wana we ya yenya ne tim yenya ne betuso enfaso beda ma so tana de waguo no eno na wutwa Sompa okay enti ajiudin nana kofi dwomo ajiudin ena yene no akwakodin komo no nyina ye nkransa town rose ena ye guso a ye hwe enche bia ye bebe line no atum ma wo so abam aba ba kire wagen anabo opani enti esese ye hunu ni entira sisi adwuma no ase eno a ye firi so na me kan wo so say nyina ye tie Sompa se na me ka se wodi o mo wa no mo ye adwuma ni bi e ba bi fufuro na ahoden na mo de ye no e na wo fom but what I say ye ni ehunu na mama ya na so me line no 0598 994 994
058994994 and 020 05020570003 05020570003 and I say 0598994994 ubeti my friend now so de aba enti honorable for honestly na memfa mem pick me course no won adwuma nti sesi a no hwe kwan na wo kan ho asem na kwan ne de sesi no inya kota so mudfa bitumi no nyede enguso inya kota so mudfa bitumi no nyede enguso emfa maye izan se 90.7 FM ekosi Skype from Medikisi sa ko teacher Desmo sa na ekota sa kwa obisi kuro to say yes 190 kuro or the cars at the run about no kwa na chi akakra won't say yes obeti woti kaza am krasa na fa wasi but I was a kuro no emutimi expanded because obiti cover city opa ma kuro mu ene ikura me no kan yo bebi ho mu ma ha koye kuro foforo ani na kan krasa oh enti kwane de openya wache okay ena ne time no 2 years no so yaso so awi enti e be sere ne se onkeka no no fa ko ta ne yede engusu no we kwane dada 0598994994 0598994994 ya be lines down to beti my friend now so aba so ye kan Nkransa time rules Nkransa town rules yema Nkoso Sompa 90.7 so any Friday bia ye de bro enti ayahye no so Nkransa town rules and I can into it my friend now do the aba. Hello, good evening first caller. Fine evening. Alaji Bayre Kuku. Yeah. Mine too. Yeah, but that's what my mommy is saying. Aduma. Yeah, Alaji. Nkransa town rules. Yes. Aduma nye ye pan se abatu. Eya dinchire. Nanso nipa. Wati na sitina mu yi wati ira no obre na makokoto ba editie mi ankasa mi yi Nkransa town na ye tie Sompa Obipere ni won ma watan ajekumu but ajekum na boss omudi omani peska ajekum tra bu tire ba no na Nkransa nta kwa yo Alaji Misra wada Dabi T we no on say ya to abawi nti ene ye hwe akwan a de ama contract na yenye ni na yenye sisi de na yenye on say we na de yenye politics why Misra wada roma for in here yim komo na ma ho o na ya na mu Dabi on say we de kofa ho sa de a na wo dan no politics ye man Nkoso ye dwendwen Nkransa ho Nkransa town rules why na now kata oye no Aduma Alaji no na kata oye no mo na ye MP na akada ntin chenso no kopin da dan do 90.7 FM. That's it. Hello, good evening. Yeah, good evening. Good evening, Aduma. Yeah, meaning I would didn't be afraid. Aduma Pacha Mohammed, me say film Kranza. Yo, Mohammed, ain't you? Aduma min cha bebre na nin cha polegen so na min fa ho kwan we senkia onumunyamfo onabo imano ko jaje kunyankopon hira no ni ba bia wo bia ndi anwumbre. No kwasema e wom say Aduma, Nkranza yi die ntimo program na mani gidi na eda so no. Na anya hwekra ni die patane ni die se no. Se bayire kokko be kasa obebo ona budia. Onfa ni die ka ho. Yesre no ona bundi bayire kokko kaye. Yesre mi ni bayire kokko se ya to aba na wie. NPP NDC yempa manyo samton kan na se de Aduma mu program na mo ye na hwe so dem Nkranza de fa na ntuma pepra e fa because in the Aduma ukokintampo du techima na yeta kan say omoto aba wie a omaja politics no ma hwekroni ye die the same thing na mo ye no yankopon hira mo enti ye ba sere say yenti anne mo ka kwan we ya na bi mia colleague te ho mani agene say e double bia amanyo sam na ya na ye too much
ya ban na ya we de ba yiro kokwa ntimi ankasa wo ade na ba yiro kokwa ba use no word say ya ban na ye 8 solid years adwuma mfie mako wo twe na ya ntimi anya ko tal e wa ban bia ai penso a ya na eya ba ye pompa ye adwuma ona bu ma no ko gege kum ne ya papa John Dramani Mahama esense wo mani kum Ghana ne nkwanzama hunti no ne wo gide se mo kan ye so nya kwan a ye betia ona bonan so se ne ekosuni na ona bonso on kronfo mo Ghana omo eta hwehwemu no nyina enti mo gide se adwuma nyankopon na wona bɔ mo so ebe na nkwanza kwan aya kwan ya yekota na nkwanza nso aye krabehwe adwuma me da se me nkwana bi mba. Okay, Mr. Medase 0598 994 994 0598 994 ubetimi afre na ososo de wodi aba 0598 994 994 ubetimi afre and 05020 57003 05020 57003 ofra yebefa ose politics in the mommy advantage do stage say ya na isuma nkransa man enti ya na politics no because ko kasa na ekotwi obi obi so ba retaliate so na ma program na modi aba na kama ebebo ama mpuntu afa na ntema pa afra 90.7 FM enti die bestre atiefo ne say wa wo fire bia no hwe hu say enkransa mpuntu first ya to oba wie adwuma ya to oba wie yes politics atwam national cake no ban fufuru ya bai yensa beka ene ye ka ba ko no de wa wie na adwuma o kana se ma sisi wo he but de me kana what say se si ye hwe nkransa first kwano e de amawa aban bi penso ye wie ene yesu se contractor anya ne ntem ti mesra tifo we kra no de on say ye kra ya sama ye ken ye yi amanyofo no ni nyina afirim ena ye ka contractor na aban dada no de man no e amano no ho asem ye ka honestly ye mponche Sompa ndi bi say den ye beye e bi kra panimfo e bi etie na opese otie say ya mpan kransa fo esuo for kota na ye we su Sompa for de ato enframam TV so ba bia o mo hwe wiase afana eti mesre ya to about politics is over. Hello, good evening. Ileza. Eva jo odini ba bia fofi. Masa ko jo bone. O ka se fi. Nim Adwumawura. Hey, ko jo pon. Oh wow. Aduma ba ide kuku kan. Let's ba ide kuku ba to ba wi. Bien bien dan kuran se be ma ko ni. Na ka ba se to bien wa bien ba ye ko tarnya. Nda ruso ko ko ba dem. Ne va tuwa ma bakate ko leje kum oye uta duke wote mutum ya ne anga butu ko ko medem je san ko ata ni ko ni ba to ba ba wi je ni be na ko tie Sompa na ye da bi ni ko boni di harinji no ba ni ko wote ko je kum sa ne ko ti ma ye bi mesra kodopon wososo yama woso kra obesa asemi yesra dabi kodopon ye kaka of kodopon debi on for politics I say nkransa politics sa dey. Hello Adwuma Alaji wọ́n sẹ́ wọ́n mana yẹ nípa bọ́ni. Kasa wọ́n kasa mẹ́ntì o. Ní kan fẹ́. Wote na ya mfa je kum dimba iti topic no ti to so yem bi sana na no mana se ya ni na na wote na bi so wa bi sami wa ya mama ya ni pa boni tenju to kwenta yo se ya tire do tine se yan ka yan fanda na na fo ya de da ban 90.7 FM ni so se ba da ni fi ye ba ba to apanu no why the no ye akwan e won kwansa south ha no why na jima ye nan mu Alaji tie wo de tie me on say dabi wo de tie me wo tie me obeti ase on say ye start ye kan say
ye mo bia din ye de kwan na ma openya sabre oni ye hu no kwan no Nkoso ene ebisa se mfuturo kwa amanfo edamu mfuturo kwa amanfo nsuo beto ateche eba nti die na ebe ya openya se wo hin so wo hin obeba site na ye kwan no ya sha ase ye timi atoa so nti se ye mention names bi na the politics bi be rewrem esa e ma ye program no na ye hwehwe no yinya aha Boninim, but ye mpese program ekwa akodane because who can Jekuma obi su ba body foforo tio obi su ba kwa body foforo ye nyina ti ye who can ye nyina ya we ye nim body show we ye nyana sa ye mfa dimbu politician dimmem de mpese me ma oti ase no why titi ma se me da se pa. Hello, good evening. Hello. Meaning I would didn't be a fefi. I do. No, I go. I just say you. I just say you. Pachoka se free. Because I no town. You, a giant you. That must be program. I'm more as you. That boy, ma, concern to me. I can't any man at a tumpo. Okay, money. Nah, I'm just say you can't go ready for her. Adwumawura say nyina ye nuse kure ya say e oba no fine e oba no ane ya ye si ya ye pedia o ye kwan ya ye kobo obi din say kudaje tumi adentini ye mi say e oba no a o ye kwan dey wo henga kudaje tumi dey ne dey ye de beto ayi na me so me bisa ba ye koko say ye advert ye guso anka ye ye pe ba binia amrante na ba ye so ye be dia bro honom ye say advert no ye to aso na say ye jai nti ba ye koko amra na be ho be ya no ma ye ya zemo Adwuma program be yini so that be atie4 but almost me ba Adwuma me ba atie4 engine tumu say me colleague amete hey me MPP constituencies youth organizer yeah tieni yo we party ni me party ni mapa me party 90.7 FM but me we free hey emre da ne say yeah ye party sem wa Debbie tieni yo e bas ye chire nsemu a ye be cheke nsemu pa but enya ne ehia sese Debbie enkransaman first ena mudi ato ha yeah enti mesra tiefo a mu tie ni say program no e ko teliso e ko wiasa fa na yeah contractor na ye di adwuma man no aban bi aba aban ne ko or the ama contract for 2 years onwie ye aban foforo aba ye ka say ebe ya contractor no ebe ye niema so ne enya kota ne ntem na meka de ko di aban hu ko di aban ye beje foforo me ba so mu teri o di aban ye beje foforo sa so tef kra no o se ya eyan kransa meja pade mo so teri o ade bi o se si ai eyan kransa yene dia yeah eyan kransa mind dia yeah enti ye beche national cake ye why ye di bia ma de bia o na mu nwie o mo se beche diet say eno an ye dia ma no na ye push kilometers in the ko ba bi fro ho na to wa wo se still kilometers na wo eno an na wo we should be smart. Okay, hello, good evening. Ajima Pato, Mohammed in me. Mind you, Minia. Ajima, wait the point of correction can be Ubisat and Bisa Juma Ebeye Yemi. Ajuma, Yanko Pon and Ebeye. Now, one was a car, no one our driver who controls piano. And one was a call and said, Dinu Dimbo Bamba, and Kaya Ben smooth. And you will control program and not a big MFA program. And the program that they are not by the Kukuso. Medasi. What you see, Yabeka. Bunya wutre. Program no your politics asem. Your politics asem. Inti ofra yenhwe kwan be fa so a. Mesre. Kwan ye betimi contractor na ye bonija. Contractor no. On ye bonija enye MP. Yeah bi. Enye former parliamentary candidate. Yeah, hello. Good evening.
Good evening, Adwuma. Mini awudini baby afebi. Adwuma Abdul Karim, Dr. Mpanta Adwuma. Thank you. Adwuma, ma me sere nkranza fo nyina se. Yen na Nyankopon ase. Ba ni ko jaji kum. Baba be MPD. Ke mo mo su kwan ho nko ade. Ye bom pa ye se, nyambe bua ne nya MC. Na ye nyina ye nim se. Ye nya MC ya. 90.7 FM. Ka bebre ba ya buragu ho mo. Ye na ekoso. Sompa ni ko jaji kum. Wan MC on ba bua man kranza. Empuntuo akwan akoyi amaye. Enti yesre. Someone na ye bio. Why na ye bio? Na na do betina ko nya so no. Oba be shi promise ye mpre nu mpre nsan. Check how rules obey. Yeah, Mr. Abdul Karim Mr. Mo. Yeah. I want from him. Mesre. Ajazia. Mesre. Size I say omo direct program no. Yeah. Into yeah, no, you started your crown. Yeah, I'm far. Yeah, auntie, your best. Dear, yeah, I'm not in Cranson Town Rose, you know. Your dear, son, for you. Your dear, son, canoa. This is Sabrino. Young Kotal, a home community. Can't for now I call alcohol. 0598 994 994 0598 994 994. Ubit my friend. Ajima mestre say so be free. Not the co politics we are in free. Now the other fra or no program be kono. Pekeno. Simple. And then one 0598 994 994 0598 994 994 and 050 205 7003. Wait my friend. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Oh, too bad. Want me engine and so. Auntie, not me checky BB. Say, okay, my phone no cry na go off no. Now can me check it die cut it sword or derogation. Oh, derogation. Yeah, Sompa. Na go off. Now can me check it, but me dey me kai pa say June, July, August mo baby. Oh baby. Hello, good evening. Many I would baby of free. Yes, one Admaku Agwesi Mr. Secretary among was it. You mind you. You Admura. The question is one person in a Fascia. Open your book at my yada. Yeah, pepe. No, there was no question. David in a message our question no user. Send your mamma to the Casa say. Could you to station with this year? Now was or more content to be a 1 year you could have fine. Now you think and every opinion really care my. Yeah, about your colleague Benny catch says your colleague Benny catch say colleague Benny into yes. No, as all kind of creature. Muntin maybe a city. Obi na start BB and a echo BB. Say, Mamma, young Jais Hadiana. Yentimi and discuss bibia about development. But what I say, me my catch was a be MPP. But right now, me kasa about Kransa, and MPP and NDC. Yeah. And a kwana ya kan wasem no. Can this MPP na dia contract. And NDC abeto so. But what beto so na office ho. Ona see ebisa ho. Ye hwem. But ye enko no say koye politics ho. Me beto tieni ho. Yes ye nya politics. Yen kase na be ya contractor no obenya homka na so de ma contractor se o time no atwam wo de ma contract ba se uni obiem Ghana for to abane ya nto ama wo uni obiem me kra no nye ho kra na me hwe se contractor no na se hwe ono na kana se na de adwuma na ma kransa de ye bibia hello evening hello Adwumawura mini a odini ba bi afefi good evening Amankwa yo Amankwa afefi hey, over Mangwani. Mbajo na pumu yede. Ajuma boko apomu yepa. Yede ngamiasi. Ngomo ina dodo na nyesi. Nene kakra nse. Ne wojide pa ase kwan we ene pa akwan egunga. Bebe ye na ese sebe ye nso.
Niempira me was saying na so no say nyem na me kan say. Okay. Bra politics ni gina so kiti ya. Na we say me na me ye we na say me na me ye we say me na me ye we na me ka say me de na me. Ipa mi ni bia so no na ye. Isan say enye den amu ba ko na be wen ni bi. O wen ya, ntimi me ka say enye wo project na. Yeah. Isi nyamia ya dom ba ko anwe. Nyina ye tie sompa. So no so kan bi say wo no na ye kwan no. Yem fa na say bi kura change your government in India. Say me ka ni ma bibi mu kakra dia. Yen hom so kakra nhwa ade. Okay. Or the assemble bi na no say bia contract ni sike ni ho ana ba mfa mra kwan so ana 90.7 FM. O na wo ye. Okay. You, Ovamankwa yadase. You, yadase fa ye nana duma se hene. Okay. Yate yadase. Ovamankwa kumsa duma se yadase ye papa. Uti na se mo kan ya. Yes. Say bi na ye hwehwe. Say bi na ye hwehwe. So what you say? O kasa fa. Mama mo bo din bia na ade. Mo din na o because ye campaign Ubia ndi sini MPP ona ma yima na kujaje kumene harity ubia se me na meye nti de wa wini bia no ese woto aso nti da na yeka hello good evening mini a wodi ni ba bia afrefi yo ma nti o mini a aga wa kwata jo ni buru tao ona ko ina ta titira ja o vi ga patna ama mu se kwa so tawabe era será contar para o eta o será uma amanhã não é da ajuda tudo olha quando o compete na muito bom café não coloca o cara na cara na mãe vai ter contato com o treino ana uma mulher vai ter um posto de mania de mano então já na mãe na badia será uma onda não vou contar tirar de dia de mãe okay tem veio então é ele de olha é meio na kwanza kutu ne kan wata ne sai ewe da yasere ewe da ko fa ka chawo se wadi sem Mirazi esewa oja na ese olwa okay ya ba me 2 goals bi aga na ya di ezi asemu let's say yeah hello my for 2 goals bi aga I'm say bro na ya be hello good evening oh network no I didn't turn ho sa obetimi yan friend I'm say network na ya jam you for 2 calls account 0598994994 0598994994 hello good evening many are within baby afrefi mbacho within baby afrefi mo pem ali aha within program so you're hot to so you're hot to papa but you want me to make it say hello hello good evening mini udini baby afrefi 90.7 FM udini baby afrefi hello okay let's 20 minutes oh hwe Nkransa town rosa ayewa 9.9 kilometers line no minim obi fra na 9.9 kilometers yemfa we ntwa to I carry 2 minutes near sorry hello good evening Adwuma mini udini baby afrefi Adwuma okay mpacho into mama mo wode nyanya colleague abaso na ena communication director also contribution yeah for the aqua program so that you will say enkomo ya mudi yimile ni political party but as a matter of fact oba yi onye politics yeah Sompa FM ye all kind say Nkransa kwan no emre bi etwem ena ye bia we seminar meya ni nyina no bia e dey vote yeah akwa wiye Tidi kwan na Adwuma de nkomo ya mudi ade eche na wo so dodo
meka sɛ deɛ monkan momfa nto nkyɛn a deɛ ɔno wɔte kwan ho a ɔpam nneɛma a ne ho kyerɛ no a mobɔɔ voice so no a ɔno kyerɛ ha wɔ wɔ mu no me ho bɛyɛ ne hu obɛhu sɛ bi a meyɛ propaganda nɔkwa sɛ ne hu ne sɛ obi ɔnam saa kwan no so biara no tuturu ne ɛku no nka at least anyɛ hwee no sɛ kootare anaasɛ bi a abosea koraa na ebi a animanimu yɛ yi mc yi mmaayɛ anaasɛ bi a aban toto ne nneɛma nyinaa ma ne nsi yɛ nti ebi a aboɔsɛm no ɛbɔ bɛyɛ dena adwumayɛ nyina nim sɛ nsuo deɛ mfuufu ne daa so yɛwɔ yi wofa kusua kwan so a yɛfrɛ sɛ fea ne da hɔ yi contractor bi tuma akɔbu nsuo bi de agu kwan so sɛdeɛ ɔmo ɛbɔ bene nti deɛ yɛsrɛ ne sɛ contractor no anyɛ hwee no sɛ ɔno ankasa nniri akoraa no a yɛwɔ no adwumayɛfo a ɔmo wɔ around anyɛ bi kenya kaa yɛhu ne baabi a mekyerɛ adeɛ mehu sɛ kaa no yɛsɛ anwea no ɛdi akɔneaba wotumi sɛ ɔkenya no ne nkurɔfoɔ no wɔ ha ɔmo nkɔsa nɛteɛ mfa ngu yɛ nuanom ɔmo nkɔsa nsuo ɛmfa mpete kwan no so na ɛso ntim because akwan no sɛ mfutu no anaasɛ mfutu no ɛwɔ so no ɛso no tim kakra at least ebedu sɛ nsuo no bɛtɔ a bɛdu baabi a ebi a nsuo no atɛkyɛ bɛba so no saa bɛn na mce ne those positions no nyinaa no na ɔmo resume office ahwɛ ɔmo atoato afiri hɔ tuo deɛ ɛbɛsrɛ tiifo sɛ wei nko adeɛ ma ɔmo mfa nyɛ amanyɔsɛm wɔyɛka sɛ mo yɛde yɛ amanyɔsɛm asɛ nka yɛ nua kolegi ɔno ɔte w'anim deɛ nka platform no kɛseɛ pɛ kita no obetumi deɛ obiara bɛka bi a obetumi ayi ano ansa na wasɔre akɔ but ɛnɛ ɔbaeɛ no yɛn nyinaa yɛhwɛ nkranza kwan no nyinaa yɛ yɛwura na na kwambafo ɔtɔ so na nkranza man hene deɛ yɛmmoa no ɛma asɔredie mmra na ɔmo a motɔn nnua no wɔ kwan ho motofoɔ no wɔ biara so ne ho no no ɔmo nsa nsuo kura ngu yɛ so anim ya mɛda wase yo yɛso yɛda wase ɔwɔso adɔ so okay nti yɛmfa course no nsi hɛ ya the course de zeka fa kakra ka ho asɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛte no let's say producer say Oma fa be 5 income no titi he adwuma say ne na ye pe no hwe nkransa sisi a nkransa ebie ya politics ya wie politics new government obego ntwa ase esi man so kra ara ne be start politics this ya hwe nkransa fa ne ma keka mu no ya hwe say ebetimi I move on na nkransa no afa no ntema pa afira na so obi tika ba city say nsuo betutei praga kranko odru benji wa say me de wasi na ma be foi wakọ adwumo eba na isu ato aboa ugira kwa ho sa office efe enti mu me nyina no ye nhwe kwan e befa so a ba bi aduru ye behwe nkransa man put because na kwamba for toss nine eye na nkransa man he o say ono de ye politics ya bibia na obi eto aba wi ye nhwe se kro no ebe ko nanim because nkranse mu yeda obese bia no ana me bo ana emu yeda obi to ade omu a ne ho beto no say ye prese ye nya training college ni nursing training na nipa more than 5,000 em free kuro bi so metra kuro mu a wasi dan ya ye nhan o to aduane e beto to nkodu a ye nto ye nyina ye ti sompa die mpa wo ye boutique oni amam de bia benya nipa fofora on baba beto bia ma na kuro no economy no eko hwe baabi ankransa aduri ye koyanim second capital I wo Bruno is second capital Bruno is na wonim eno so wana chiche na capital yo yeah referendum capital yo second yeah second capital okay ankransa na ye Bruno is second capital I can confidently say okay na me ka chiro na me why yeah pre Bruno is apart from ankransa ne technical competition to say Ghana in Nigeria Barcelona na tebu before so pe tebu before me atebu be ateye kasa tete say de e say league obenya nsu atremanum ne aiza hinnie no obi abepre but competition no now ejina wanum so ejina nkransa no techima ene de no kre ana me bo entire second capital of Bruno is you say krom ha say me unse me ton sase sase ejuma na me ye me company ba ko ope fie ni sase ni anya say me you advert ti mamo nyimi sase aba ni mo to beti take it aba le me se wada sase ni fie nim na me ton se sie o hwe nkransa ha
niema ekonenim ko site no mu asase na chichire kopa o hwe ko site mu amanfo dan o mu sisi no adwuma enyansem ketwa omo bobra no guo ohun obi oso anka akra obefise no osi dan krom a dey study sani ma no tikro no yakura emujo ena ahomkanso okuro no mu ni papa na sompa abana ose yemra ni emeka bibi mfa nkransa ma ho as a constituency youth organizer of the New Patriotic Party MPP you invite me ya mame terms and conditions rules and regulations mahwem no you fan twenchen enye politics program we Mrs. Sudia ne say enye politics program we yemman nkoso yemman nkoso yes yemman nkoso aje say obi a woso one e onpen kranza man nkoso e no obeka say de bi obefro be poli ye besre asaman e for politics twenchen me assemblyman e won kranza estate oba estate a menye politics ho as the send this for CPP for but me father say me the question state me nim CPP me nim NDC obi a me chia okwa mu bia no wo state nko a say wo twam so ye de me be ma ho enti nim edu ba bia ye mfa sane ma no Matthias all right enti ma ye na wase na next week ye hwese nya ye wura odonko ono so engineer friend because we say twen kopem say be yi MC ya niam abeche na contractor na 2 years no let say the can end through 5 months na 2 years na dey abawiye obo so waje adwuma ni bi obawi no asesa na ema ni bi ko na obeba kura so biam na esa asem foforo asem we na ye kana esenjo for moba musa na nya asem kitikiti sa o oni tie se aba foforo ba ni ama no contract ba bi obawi na so adu kan sem bi na me obetima kwaja yo say guy bi wo amango ase wo ne wo drop niema na wo mu no wachikire politics bag because futuro be say no futuro say niema sa amanfo kata futuro nzo mayare tuberculosis ni mun sa niema no be wo huni mu nyina be say enti asem na ye ka no enye wo nko wasem eye wo mata me mata adeshiman onse ma kan adeshiman ufri Daniel mo ho Odi Daniel for Daniel ko manu ho ko fumanu ko jomanu junction kosi Daniel kosi SDA numu sa kwa no de enye o ensu to a se praga ntimi nko ayi obi e to create me fa enti se wo no ko krom na fo praga obesi wa no on fa onko na sa kwa no kwa de wo mumfa ikura ntwa so no so man gata se sa de se openya etiemi a nko fo mumfa abo no ngugugu su no na nya yi kakra ma no enye yi maye because kwan etu ene Zion ho de adwuma na mabo no so kransafo ani maya the doctors no maye bebiri ye be sere no se ba bi o mote e kaduru bia okay omna no me na adwuma ko adwuma no ye de ama dada na wo ye enya adwuma foforo e adwuma dada ye na to say dey efiri ho na ye hwe cake foforo a ye be san fish out e de ama kransama all right honorable Kwaku Dapa colleague Sompa 90.7 enumre ye da wase papa se frewo obaye dasene se timi toaso a yebesan to nsafro ye dase echia wo letter area fo ni na de na ka she wo mu de meka echire estate fo ina se mechi omu nyina emi se site ni mi no mu share che kakra enti ye bepeda na any community ni na ide se da mo ba kwato MC abano ya kokra wo mu so o kwato aba se me ta kra wo se me ti ni bike na me na ka jo se mo kwato MC so mo kwato so ya no wasan be ka kro so wa kwato aba o mo ne me ya nti de be bam bia so no kan de aka ho o mo the serious note I state for na me de mai yo enya state kan kransa man kra hu se bibi wo mi mu o mo na to aba ma me for the first time and send am a party so ehun si say bibi wo abrantie mu ni me wo ha enche me call regional regional dey
Regional youth organizer. Regional youth organizer. Matis is over party chairman. Oh, me call regional. Sir, I know had a THD. Okay. Yes, a original because yes, you know, yes, I am propose. I'm from Moyana. Put on the print. I do baby and I acquire something which is there. Eti mechi ame ma me na Abraham na machi ya mase pastor wisdom na machi ya me youth ni na dintwama ose paforo akoi ala gaskia na zaba zanzu zaba to Tripoli 90.7 FM na menchi akuma wonders menchi commandos na menchi krekre menchi omunyina do bibias. Okay nso be da sabu safa hana ye de wusie yema Nkoso na ye de bro no papa tos na de Nko TV so de Nko Facebook executive producer no na na wo ahia Unity na kotwitwa pictures and video ni nyina hu ye no YouTube Sompa TV no and Facebook Sompa 90.7 Unity so na kotwitwa bibia de bae enti ye sorry me de Kwame ye be hia nyame adoma dasene ya boy ya back